Teknya menangin setir. Ngak nyengak keprok tetet. Mula angin aja mane ngari. Makilah raja otang keresaluan di otang. Keresa suar kelebet. HP lah merek Samsung gitu. Ken sayang sandal pas selingkuh ya. Lu sokori ya. Nyaput sandal siapa? Mek pahden sebeden. Ada yang latih, nakor lah bede makelah selingkuh. Tempuang nyeker. Aku sandal mek ni benean. Je pas apa saya nyambi selaji lah. Ya acei selaji lah. Ucap sandalnya acei dia dibuat langge. Ada orang pole kele. Pasti dibuat langge dia. Lu intel mingko. Pasti boleh nongkrong kan aja. Kan nongkrong. Waduh kan aja ya. Lu harus mat langge pasti mat langge sehingga cuma setang sandal mat langge ada orang yang pole gele mat langge biti ben pasti berongkrong kana aja ya dekik lagi ya mat Apa din? Kakek beba telaba enga orang kasetran din? kayaknya punya kan deh mat pasti kakek sing bitang sandal Ya lo tahu din lasari TV din. Ah iya tak sandal mat kaki mat Sandal kakek ya din. Mang lo bingko yang kui tak salpa. Enggak raja sekelaju. ya mulakan tengkat dari ya ketangan di sebuah pole sing ada orang yang pole kele edisa Ya nak tunjukkan lagi lu. bisa ketemu pole kaki bagi sandal dia iya dia bener Din. Kakek lo japo konce kan ya. Kontai pavimen. Leki mari duhur. capo man beda cara apa man Nyala mecanang. arami selalu pole Eta mau burca le tak tigres beres. Teti selamat sepole. Ya mau capo oncengan. Pereng deki mangka dari dina. như là pereng pơi mat ya lang sepeda tadi bensin lah Saya ngatin. Entar rom ku ya. Lai jamin ce gule aja. Bon fur kata rajo. oke deki mau temu din lah ya engkau ki mol ya ki man dia Ya laman dia kedua. deki mau temu din lah aku lah Aku tin. Mece bere engkak kitin. bro ada mat Toron tin. Pula kaki ken semak ke lu sia gonceng tin. Cek mak semak tin parang ngalain paraben deh. Setiap ukur pai. lah ukur Dukelan. Yang dina de kakek. Cak kan le. iya Mim. Duh. Aduh. Arah apa sepeda? Ngarana tadi bensin. Kerja toron lu tin. Aku layong, ku ada bensin din. duduk pakai mat ada bensin aja lah demar mat Ya udah apa oleh. Mai tonton sotot. Marenya po kauncengan. ayo yang sibi betang sepeda murah ada bensin lah ku tahu kesaraan pole Lacenya banyak apa tadin. Engkau leso. Kentian Maria. hebat lesomat itu jumat Mara din tulian din mai din. aduh mayo
buam-buam bulu tin. Lesu tin. Soat. Aku tin. Lesu tin ambu ke lu. Toju. Iya mayu mat. Toju toju. Ada demar tin. Kan nang ame ki jauh. Mondi mat. Tak ke phơi như bensin mat. Engko tadi nak phơi. Iya kok nyari bensin Iya. nanti dulu ya. Iya kat nak. Kau tujuan nak le ya. Bila boleh saya tercecer kena bensin. Mulak setia. Bos lah lengker lobang ah. Paju tak paju lepas cang bensin. Awean pun buntang cewek. Sayang, Iya sayang. mari mangan sayang. Belum sayang. Loh, kok turun mangan yuk? Belum lapar sayang. Nanti kering-kering sayang. Gak apa-apa sayang. Ngombe titik-titik air sayang. Belum haus juga sayang. Loh, sampean ono nanti sayang. Ada di rumah dekatnya sampean. Ugu! Kaki bos. Aduh, matongke nang matenang mun tade sengko saja ge. Derem mah ke, bede paju na bensin je ke. Ada bos. Laku apa lah kele? Ya sing tade ring mele bos. Enje polan kena WA netok japa kake. Lala tade reng mele. Ya kana ke. Tuju dina ke. Tuju. Ke Iya bos. Mas Andi cewek kana. Iya bos. Kekelang kena diri bos. Kenal di mah ke. Nengi pacebok ri bos din. Coba sengko neng apa cebuk. Iya bos. Oh, mapan kia ke foto na ke. Yo maafan bos. Hanya masa apa ke? Princess WK. Apa WK aja ke? Warung kopi. Oh, no. Saya nggak ke setia osom pacebok. Foto profil mapan. Tapi aslinya ke ngonyat bi bungo. Tengah hati ya. Ya mulai bedek yang kita lagi anu lu bos. Apa aja anu kelampi lu bos. Oh cola kake, abrina bedeng cewek. Ya bedek. Bedek seribu anu lebih bisa aja bos. Jak kun karo ala ko bensin dekana kelara meliakina bedeng cewek. Ya kayak minyak bensin bos. Minyak ngobu tak laratin lagi bos. Oh, no. Iya bos. Arya ke beda pembeli ke wala nyotok macet ke tuli ke entaren ke are pasti melek ke Iya bos.
Mulai bensin tuh eh. Mulai bensin teh. Pertama apa pertalite, Jong? Mulai bensin. Iya, kau lah tahu, Jong. Pertama apa pertalite? Mulai bensin kok. Bensinnya Jong benar telok. Beda premium, beda pertama, beda pertalite. Premiumnya Jong lah hapus bung pemerintah. Enggak teh, engkau malah bensin. Ya segendeng resa apa semelia apa saya jual. Pertama apa ya? Enggak teh, engkau malah bensin. Engkau lo kayak tabu coba beri promak. Sering kok ngocak pertama, promak kan Ariel. Lah saya pertalite apa ya? Engkau je malah bensin teh. Enggak lo malah silet. Tangjeng gue yo bon je lo cokorah. Ku tak hidup kok kagak Jong lah sini Jong lepas cang mari nanti gelut. Bos, engkau tak hidup bos. Berdere melebar sewa tak gendeng ah bos. Gendeng-gendeng dak rem maka perasaan ring gendeng rea le tanyo be kebi. Engkau aja lah tak hidup bos. Beri pertama, nyaku beri na promak bos. Beri pertalite, nyaku beri na silet. Ay bos ka, entarin pa yun. Engkau tak hidup bre. Oh, labod pain. Salalau le penglaris de adeng. Na tepak kareng mele gendeng. Ayo mayu, entarin. Ari ya ke ya semelia bensin. Iya bos, siapa boleh? Saya tidak ada orang yang boleh. Ya mayu kok senane ngah. Cong. Bela pertama kau pertalit. Engkau je malah bensin teh. Iya kok lah tahu, Cong. Pertama apa pertalit? Bahas engkau je malah bensin teh je lo malah promak bi silet. Aduh, asal saya kedua saya jaga. Cerahkan bi anak buah pada gendeng. Bene engkau si gendeng, Cong. Tapi kakek. Kakek nek pas tak tahu bernana bensin. Sebeda pertama bi pertalit. Pola kakek lahir nang Jepang ya. Wis kok engkau lah lesoh. Ari lah urus kakek. Ari ya. Bene orang Indonesia tapi orang Jepang. Kok lah kan di saya? Kaki lahir di Jepang ya. Mari kau tahu. Oke. Aku ni moto. Permain lo. Aduh. Cep coba. Kalau coro. Aduh lah. Oh. Asyo. Kalau coro. Aduh. Wow. Cep coba. Oh, dah mereka kan aja tak genauku kan aja mele bensin. Beri pertama nyaku promak, beri pertalite nyaku silet. Aduh, dah kira remah bosmu kikir ya Allah. Dah kan aro tak genauku kan aro. Pala kan aro patah kata gini kan aro. Oh, kira gini kan aja. Lu buat langgar boleh bensin kam makocak. Ya ada tek abi dah. Bakara cukan nang kan aja. Bayang. Pemat. Disa. Bodoh yang Jepang jual bensin. Sering kok malah bensin beri na promak bi silet tok. Promak di silet derem, Mat. Pola pertama gi pertalit, Mat. Aduh, tahu sih. Kalau tahu. Pokoknya lah bermak bi let dia. Aja lah bener, Mat. Pertama gi pertalit.
Berdereng Jepang sesala kakek si gendeng pokong mah bareng kakek ya tak teman caing nyosai si beda aduh Dadi demar itu. Lah cek lah kocakmu lolo. nyesotok mah ayo kok si nonton ah Mayu. ayo aduh ke jamaat boleh berkat sekolah yang kadari ya lah sok si beda Hei! Santai, boy! Hei! Oh, no, 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 no.